Njaa ya ure wari mukaririgite Wanjuri Ncheke mutotigi Paul Ntwithinkia na ntura ya Makirigembe South ikothari mwana gakenke na rieto mutuma Ntwithinkia bataije gakenke gaka gatwika mto munene muno na bwagambi bakiuga gotewe wije mantu jaruju jangai mutuma Ntwithinkia urani Reverend wa kanisa ya Methodist na nandi na nenkeri bendera ya kuanga bana wa Miru akari na ntubanja bakionania gikeno kiao na nande katuige ugambi bwa akari baba. Rodhuraneri ni Marion Karugi. Kenda kumenya Isaac Mutuma Ntwithinkia nuu niliongita kiri familia yawe kuma ntubocho maua na rasiarirwe na kuatanira na familia iji baraba utariria rwendo rwawe urakurete. Teresia Kalayu ni ngina mushiari ura utariria kinyamithangiko Mutuma arakulukirite ari munini wa gavana na ikeno ari nakio kaitaka Mutuma twikite gavana wa bana wa Miru. Mwana wakwa ni eta wa Isaac Mutuma mwana ntaibwe na kathina mwana omurikiru mwana thomi bwega athoma kuma primary ntobocio aitia mawa ambiriria kuthoma secondary athiria ithomo biawe kuma au oyo eta kwa thirikari andi kwa purisoni athiria aria na purisoni ethira ari munene kuo ndaiba ciona ari munene ku Pirisoni aritangu cia kumenyera antu bau bange bancera aritangu cia kumenyera barabare ku ncerene aeta kuria bia kuria nonto akwandikwa ari munene eta batwira bia kuria aba muno abeta kinya Pirisoni na ubari ncerene aba ukumia kanisa ne abaritana muno abathomera ithomo mwana akathiria mwanka antu bau bamenya buru mwantu no mwe aba mwenda muno ari weta ka county nirio kawira ambiririe kumana na mantu amutuma amwira enda webele eta ukamathire family kana yo ya kumathire mwana oro kwa uria ni no ntundarumanirwa na family ambiriria kunisia kilo erwa uwa bio tumonisha kilo atili buru ari akire akuwa ya kuwa ni birabio tumanisha kilo ama tukua cibitari etose ari kweya niro mwathani ya mwere nzakati omwariria na mwala ingoti omwariria ko ari obicine bobwe aendwa bonge botebui akauria ni no ntonda endwa botebui abantu bakawera bamuria ko kwenda kuri obicine bobwe awo ko obicine bonene ko kaurira mubira kuo Mutuma akirawe aricia kwebela nende kirenga mantu ne akawera nonto yonze omuthiria bothuku Mutuma ebela aria rutere na uwa ate ateritaniria ngui na muntu yo nonto wakwithira na umutesa bonene muno uwa ateritaniria ngui no achoka nende no riu nende mwathani aramumbanire kuthangikwa kwa Mutuma kirotongeria borora ari munene wawe kawira Mwangaza ni kuringithitie aciari bawe barati roba mumenyera ithe Paul Ntwithinkia ura wari mukariete Wanjuri ari kunoka bakiwa mbere ya Ntwithinkia kwa ni baete Mutuma mataro ya ukaranya na antu na kumania na bo bena wirigiro acokaniria Miru atina mpatho arainyele na nyamono ndo atare kiuruko atora kuthangika kuma aikwethwe munini ongabana bamele dawira jwa te bamele ni Miru zima itawira jwa nondo te totone tendo ya kukaire inende tokuigwa nkoro ikiruoka wiru na tokera Murungu ibo aborethia puk ege baranda tuela mata deve Mutuma aongoze Miru bwa na uari Miru yethire itabwa ne watanirite ile kitu kimwe ya nchungulu entiri
ete na mpathu kuma thuci mwanga ntonyere na batu twabere mutuma twamwira ntwethingia rio moyo amwe twakarande nana muntu ana mwana wake abatiokarande abone ndo agwita amwira mwe kurontiwa akororira kana ntiwa kakororira kana mukurontiwa akororira bonde ekira kwaye nikatwikara kwaye twethingia moyo twethingia wa Meru kuma ntonyere mwanga thoci igoro athukana ende mutuma irotiga ntwethingia kiabu kirakire na ndera ngai bwa no tubagiroto kiawe kirarotere ikirakire na thaithi muno kiakangabana ni ndi mutuma na murungu na muringiria kiama uru one tiki ayukie tikirara ka wira rari akyo nende Meru yonde Meru kasau nora muthura nora mwenda bonda baringanire pe bake bonde angwena kura my brother mutuma kungarona areri nora tureri family mze ntwethingia turitani kurekera ndo ba turiona kutwende tubakanise Methodist family yetu kanku kumage mama gavana chief of staff cabinet yonde rari gavana MCs baba ta support mutumya baruma mutumenya na irumi na marieto be muruma angwa my brother mutuma tha inga bano Meru mutongoria atithiata mantu ya baba mura abakaribishe thirikari ne eke ninkinyite kaniseni ya St Joseph MCK Maua nara mutuma eta kumare mwana mwankara twika reverend oni ndi mwalimu wa Sunday school wa mutuma kumaikana mutuma ari mwana wa Sunday school mwathari na moete kiewa kia kuina ambiriria kuina bobo ya munwe mwana wa Sunday school na ritani baratwa muritana turona ena kiewa mwanya kia kuina twaumba kumumenyera sana akinyare akwa inji ya teens na mwathani ataikora cha kiewa kiu kiawe ya kuina na kinya kwa muyuth noe waturingara kigoso kanisene na Mario ni kuma mutumare weta kigoso kira turingaira kitoneka yakira no ntukinyare yao they are deputy governor akia kuya kanisene no ka members ba demanda mutuma ongoze kigoso ari muyithie to kanisa na ari mukwaya nereo aombre kuona ngwe na thirikari ya Kenya a prisons officer aigua mweto yo kwa reverend ari askari nairo ejira kanisa ne ke leadership ya kanisa atangaza mzimamo aya na mweto yawe na batu turi leaders na Kristo pamwitikiria na kiromba inya barabara ari saindie mama kukiombeka eyibo bojoini excellence mutuma kenda ngwesi omba kuthikiritika kuntu kuonde thukethe kuna ndo ringi turomba antu bonthe no tuituiche mutuma imuntu endete there kinyaki former governor uraombere kurombo chori mutuma na aremwa atukwenda kuwatire antu betu na kwiro ko nene ni kwethira mutuma tha inwe governor wa Meru County imuntu endete there itwetikia kawatana na MCA bonthe itokwira murungu naye mutuma wisdom ete atutongorie na Meru ererarire utamburangwa twekirwa ibo ndene Meru mutuma inkwetikia tutumira Meru na mutuma netete kwethia Meru kanani imwe kwa imwe ninkinyite mwanka kirigaro ya njuri nchike ya Kilindo Antubochu araithe mutuma ya wentu ethingia aumire njuri yo kaura becha narumanire njuri yo kaura becha narumanire njuri kaura njuri kaura nabwa banturume njuri kaura na kuatanira na kuruba banjuri barabatharimite ngavana mutuma akengai ekere mara ne ombe twakoromba thiri turia nyika njuri ncheke Kilindo no to mwana wetu mutuma arwendwa arwendwa inde yonde arwendana nane na bangi to nenkero nene tu netere akemenya injarene ya tiari aumite ai moredi okoredi Meru yonde endane na babeti na baba nake ari
na kumuromba riu kubakira nyumba ya njuri ira yatiilirwo ni ithe mututigi na yarema gwituthwa na mbere nontuba wacio tethio kuma kiri utongeria burabura ariku aturi njuri ya Kilindo nio mutuma chiariri anto ethingia ne umirite njuri na iyo nyumba we atire nginya ri ututurira maiya agenda twakira nyumba ya yoyi na mithanga ile tielelo ngai ari umwitetetere bungite endelere ringi mutuma nto ethingia no itombere na kumire wau twethe ani tumumenya aya ewa aewete to atwikaniwe iwe ngabana ndibute ngabana no mba wita bunge ari aetwira atwakira ndibute wau lakini aya yeyerere watwika mantu yeyere ya maingi watwika akwalugono abari no kawira kinya kwandika muntu atumba kwandika atumba kwethia ate kinya mirandira atunenkerete are moyo ni tukene mutuma no tunara akilugire nara munene akeya kurutangura kabira arita nende anto bonde naitanirie ngui kinya bara batari saindrieke kenda myaki wengi yithe kenda tuyo musogietini arite ngua kimenya inetite na inaumite aketegeria kukora antu baeto mura nanga una thogu nanga una buna nagari narite tengu obura itano mutuma kinyare bate tagawira ntaigwa tv daro mete ari makabira nyantu kuimwe kana mukosoa kana ethe na nguru guare twethe kawira bu laini kawira ute ntuko yotheri no mutuma igwo tunye murungu arone kawira ka ate mutumwe mutuma ntwethingia riu nonete weru na kunywethwo muma utwika ngavana wa bana wa Meru nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua.